Ukihoto na njira ya waragania nicio ciaciarireire kumbwo kwa kamitii ya gĩbũrũri ya miario ya wiiguano na iria thutha wa cikaro nyingi yandikire ripoti ya hamwe ya wiiguano no indi kiama kia Jubilee gĩkĩyamũrania na ripoti iyo ona thengia wake gũkorwo ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Sasa yule ambaye ama mrengo ambao sasa unaleta matata katika hiyo maneno ni mrengo ambao ni wa Jubilee, kwa hiyo mrengo wa Azimio wote. Kurumirira ngahiha ici Minista nyabara uria nowe Minista wa maundu manager Musalia Mudavadi nikitie ritana kuri mwaho wa Jubilee akiuria kuhe gitio riboti iyo kuna ni irehete hamwe thirikari na mugethaniro na gucokereria mihango ya thayu bururi-ini. Uhuru Kenyatta na timu yake sasa watu wa bunge. Mimi nataka niombe Wakenya wote, tukiwemo watu wa Ukambani na eneo hii, let us respect that due process. Mudavadi uria waritie ari igogona-ini ria gucokia ngatho ria mwandiki mukaru wa ugayani wa mahinya Teribaika nieteteire na kugathiriria mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni kuhuranira itua ria kurehe thayu bururi-ini guku akiuga ta thirikari nimehotorete gutigirira thogora wa muturire ni wa ikuruka. Rais wa Jamhuri ya Kenya ni mtu wa kuangazia pia kuleta utulivu na mambo watu kusikizana. Nakio kĩondo-inĩ kia ũteti nĩ kuo kuumĩrire mĩario ya mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mwangi Mutesi ũraugĩte atĩ ndama ya mwaka wa 2027 Ruto nĩwe ũkahiũkia ũhotani gũkũ agĩikia rĩtana kũrĩ aikari fikira gani? Itawezekanaje jameni kama niliwashinda nikiwa nje na sasa mimi ndio niko ndani muniangushe? Farasi mmoja anaitwa William Ruto na ndio farasi wa kushinda, na kutakuwa na mwingine anaitwa Raila na kama ilivyo kawaida yake ataanguka.